Ассаляму алейкум, сайылғы серджелер хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова ве бүгін мен сізлерні бойлы хаберлерінен таныш етем. Ишғал етілген Қырымда карантин хроникалары ве яңы жүремелер. Херсонда тешкерувлер, кімлер чалыша ве кімлер чалышмай. Кералы көпек карантин вақтында яңы қызметлер. Ишғал етілген Қырымда карантин режиміні бозған айдавчылар ве пиаделер үшін пара жазалары кесілежек. Бұны апрелінің 10-ында ярымадада коронавирусқа қаршылық көстеру мәселелерінден штаб отырышы вақтында Қырымның сөзде елбасшысы Сергей Аксенов хабар етті. Қырымлылар да насыл сыңырлавлар ве жазалавлар беклеген ақында келіңісіне бетті келев қамызда серетейік. Ишғалчылар, пиаделер ве айдавчылар үшін жүремелер тайыны тежек ола. Видим, что в городе уже пробки в Симферополе каждое утро практически. То есть режим самоизоляции, давайте говорить так, мягко говоря, не соблюдается. Значит, мы договорились, что сегодня будет проведена сессия, будут собраны подписи депутатов, Владимир Андреевич. Значит, будет заключено соглашение с МВД. Мы вчера с Павлом Ильичем переговорили. Точно так же по примеру города Москвы. Значит, и МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и на автомобили за нарушение правил самоизоляции. Соответственно, мы будем, протоколы эти будут в органы власти Республики Крым и направляться дальше в суд. Но вот по схеме Москвы. Физическое лицо штраф 4000, повторная рецидив 5000 рублей в данном случае. Игорь Николаевич впоследствии сейчас скажет, когда, сейчас Игорь Николаевич, когда МВД будет, то есть докладывать, тоже доложите. То есть закон необходимо сегодня принять. Бүгін керічте коронавирусқа яқаланған екі яңы қаста аққында белі олды. Март айында олар Таиландқа барып келгенлер, соңра Москвадан Ахмеджетке қайтып келгенлер. Бұл кішілер аққында малюмат огренілі. У данных лиц клинических проявлений заболеваний нет. И на момент госпитализации они выявлены в соответствии по результатам лабораторных обследований, которые были проведены на 10-й день после пересечения государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым. Значит, отдаленные контакты, это 11 человек, они все установлены, им вручено соответствующее предписание, поставлены под медицинское наблюдение. Значит, возникает только одна сложность, эту информацию, естественно, нужно озвучить. Если позволите, Сергей Ильич, я ее озвучу. Пожалуйста. Значит, эти граждане прибыли 28-го в аэропорт Симферополь. Они взяли частника для того, чтобы вернуться в Керчь. Значит, с ними в такси ехало 2 человека. Значит, ориентировочно они ехали в автомобиле темно-синего цвета. Автомобиль они брали в районе 11 утра 28 числа. С ними в такси ехало 2 пассажира. Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, и вторая пассажирка ехала с котом. Роспотребнадзорның малюматына Корея бүгінге ишғал етілген Қырымда 28 коронавирус хастасы бар. Оларның арасында 18-і Москвадан келген. Бұндан ғайры ярымададаки ишханелерде бір сырақ бозылулар қайдетілген. Швейная фабрика «Арден». Не проверяется температура тела сотрудников, не ведутся журналы термометрии и санобработки. Проведены были проверочные мероприятия по самой дороге Таврида, где осуществляет дорогу компания ВАТ. Если позавчера замечаний не было, то вчера, понятно, они расслабились, думали, что никто не приедет проверять. Приехали, проверили. Масочный режим не соблюдается в полном объеме. Понятно, журналы где-то вчера они потерялись. Но тоже сейчас дано задание наше Министерство транспорта выехать, разобраться и навести в этом плане порядок. Мартның 26-сында Украинадан қайтып келген ве о сөзіні этраф мөйттен айырған қырымлы журналист «Твоя газета» нөшірінің муарирі Алексей Назимов бір күнге обсерваторға тұшты. Бұл видеода қайдетілген. Я нахожусь в машине скорой помощи. Приехали, как сказать, женщины в малиновых пиджаках. Вручили мне предписание главного санитарного врача Алушты о том, что с 7 по 8 апреля меня принудительно доставить в этот обсерватор. Двор находится под охраной полиции. Я видел, что здесь вечером прогуливался полицейский. Расцениваю это как огромнейший идиотизм под видом борьбы с коронавирусом. Ишғал етілген керечте коронавируснен көрішкен. Екімлерге емірта ярдымы. Керечнің әджеле ярдым хастаханесінде çalışқан түп қадимлеріне бұю конлар көйіндекі құшчылық фабрикасындан емірта yollanıldı. Хастаханеде çalışқанлар да келген ярдымны ось арасында пайлашып, евге алып кеттілер.
Передали гуманитарную помощь в виде яиц. Это ж насколько Очень смен вам приятно. хватит? Очень приятно. Ну, распределяли по 10 яиц на 4 смены. Плюс подстанция у нас. Херсон шәрінде ерлешкен емек ханелер карантин режимыны ве яңа кайдлерлеріні насыл етіп еріне кетіргенлеріні бүгін Девлет истемаль қызметінің қадимлері полислер ве ерлі акимиет контроль етті. Тәшкері в насыл етіп кечкен ақында келіңіз сейретейік. Saat 12 рейдінің башланмасы. Айны заманда 6 бригада çalışып башлай. Были антисептики. Сейчас должны поднести. Бу азық тюкяны сатыжы маска ве көзлік таққан қадын бұл күнлері насыл тарызда çalışқанлары ақында айтып берем. Я сама шью, я могу даже показать вам лежать у меня в сумке. Маски обробляем каждые полчаса, 2 часа меняем маску. Очки протираем, дезинфекцию. Робим перчатки, меняем каждый час. Тому что я роблю с деньгами. Соңра татлылықлар ве қаве тюкянына кіреміз. Бар тарабасы янында бір қыз қаве ішіп отыра. Идарежеде бұны бойлы етіп аңлата. Я не знаю, дівчата казали. У вас є визначені відповідальні особи? Ну так, я адміністратор. Кожного разу кличуть вас зробити зауваження до відвідувачів? Ну, або дівчата роблять. Урба тюкянлары дүлберлік салонларының қапыларында қапалы яда карантин деп язылған. Темізлейші васталар сатылған еріне кіреміз. Сатычы Елена муштерлер шымдыпек аз олған ақында айта. Левқа шығарылған вақытта мұнда инсан аман-аман жоқ. Қадын да өзіне маска вейлдівен киген. Це все забезпечують власники, маски, перчатки, окуляри, дезінфікуючі всі засоби. Тобто є те, що користуємося ми, те, що для покупців. Тарас Сарюпин Девлет истисал қызметінің қадимлері әркон рейтлер вақтында 50-80 ерні тешкеріп етішкерлері ақында айта. Егер велеет идаресінің қадимлері де қошуса объектлерінің миғдары 260 ола біле. Умумен велеетті есе бінге қадар. Незабезпечення працівників захисту очей, тобто окулярами. Також є зауваження стосовно надання відвідувачам антисептиків. В деяких об'єктах нам не можуть пояснити, як виготовляються дезінфекційні розчини, яким проводиться дезінфекція приміщень. Слабо контролюється дуже ситуація щодо відвідувачів, тобто скільки відвідувачів у нас знаходиться одночасно в закладі. Тобто полагається не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі. Ми побачили при сьогоднішньому рейді, що є дуже маленькі такі заклади, де навіть і 10 квадратних метрів немає площі, а на дверях написано «заходити не більше 2 осіб». Тобто вже навіть прописані такі порушення. Еріка Авдєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Көпек яңа әрекет вастасы олды. Карантин вақтында тышары чықмақ ясақ етілсе де, көпеклер олғанлар тышары чықып ола. Херсонда да бұл себептен яңа хизмет пейда олды. Киралық көпеклер. Көпекні алып инсанлар еп тышарыда кезе емде жаза алмай. Яңы бизнес насыл етіп çalışқан ақында келіңіз сейретейік. Украинада құветлештірілген карантин режимі амелге кірді. Вендіден базы көпеклерінің сайыплері адамлар қануни тарзда паркларға чықып олмалары үшін айванларыны кираға алмаға теклиф етелер. Елена Туневын өз теклифіні Илянлар сайтында ерлештірді. У мене 2 дітей маленьких, утримувати яких дуже важко. Прислали вчора 860 гривень. На них прожити просто неможливо. На самі підгузки ці гроші і йдуть. Тому треба якось виживати. І спало на думку виставити собак своїх. У мене обов'язкова умова – гуляти слід разом з господарем, щоб я була впевнена, з моїм вихованцем усе буде гаразд, бо я за них хвилююся точнісінько, як за дітей. Бойлі Илянлар назерлер кабинеті яңы қарарны яйынлаған сон пейда олып башлады. Яңы қарарда язылғанына көре парк вескілерлеріні зиярет етмек ясақ. Базар ертесінден башлап паркларға тек көпекнен кірмеге мүмкін. Айны бойлі ясақлар бүгін эм Авропа девлеттерінде, эмде Америка бірлешкен девлеттерінде пейда олды. Блумберг язғанына көре Нью-Йоркта барынақлардан бұттын көпеклеріні алып бітірділер. Украинада бойлі бір шейда жоқ деп айта Львив барынағының мүдері Оксана Кашак. Сонки 2 авта ішінде 13 айванны ерлештіріп болған. Можливо, наші люди все-таки десь відповідальні і розуміють, що все-таки це, можливо, буде і стрес для тварини, тому що сьогодні вона ніби вдома, ніби знову в неї з'явився господар, а через деякий час їй доведеться повернутися сюди
до нас. Тому ми насправді не засмучені від того, що наші люди розуміють все-таки відповідальність і зважують свої кроки, чи брати зараз цей час тварин. Зоопсихолог Сергей Клочко айтханына көре ят инсанларнен кезіну көпеклер үшін стресстер. Айны заманда бу адамлар үшін де тәлікелі ола біле. Собака не переносить вірусу, але ми не знаємо, чи хворіла людина, якій дадуть пса. Можливо, у неї прихована форма, і вона контактує з твариною через повідець-рулетку. Собаці вірус потрапляє на шерсть, на амуніцію, на слизові оболонки, а потім хтось під час контакту може його підхопити. Також тварина може не слухатися чужої людини, втекти чи покусати її. Тому зоопсихолог не радить користуватися такими послугами. Буныңнен бераберлікте айван ят адамны діңлемей, ондан хача ве оны тішлеп ола. Бу себептен зоопсихолог бойле қызметлерден ұзақ тұрмаға тевсие ете. Сағлық сақлав мерkezінің мәліматына көре бүгінге Украинада 2203 кішіде коронавирус тапылды. Олардан 69 кіші өлді, 61 тедавиленді. Бір күн ішінде вирусқа да 311 кіші яқаланғаны таздықланды. Шымдылық коронавирус қасталығы Николаевтан ғайры Украинаның бір вилаетінде бар. Умумен бұтын дүнияда коронавирусқа оғырағанларының сайысы 1 479 212-ге етті. Кто хочет халсы, рыбу, езжайте сюда, в Черноморск. Деңіз ялысында бір сұры хамси балығы пейда олды. Демек ки, бұны көрген инсанлар видеоны Инстаграм яйнына қойдылар. Ерлі сакенлерден бұл вақиядан файдаланып, ақшамға же бұтын балықларыны топлап алды деп yazған видеоның мойлифі. Бұнен мен сағлықлашам, Facebook сәфемізге язылыңыз ве бізіле олыңыз көрішмек үзіре.